جبلي قد جيلان وأميرة دوتمامي هفن لأو هفال بونجي أميرة پشتی دربدر بو جتشای شنگاله چیروکن خوشی امبری روژا ایریشن چکدار داعش سر ناحیا گرعزیره بخورا آنینا گوبتریا وان چیروکا لگل جیلان بون يك حوالا كم البيش وين نابو أو حوالا من هرني ذكرهم يعني تشتش بام مكاري أز شويرة بيجم ويش مرهدهم التشتي هم وين من مساعدة ويتكروي ومن مساعدة هم كرام أم قالك يبيك تقواش من زيدة صافك وهم ديما متفقرا من طالبة كشار تربو صافي هم شوي قرطرنا وهم قالك يبيك تقواش من تفقرا متشونا الدارات شونا الدكانة الدعوة الدارات كي دار بازود تفقرا حسين براي جيلان تف لي تراجيديا گو مالباتا وي تف درباس كريا لي جيلان چيروكا كبخويا لباوي جيلان كشكام ودين شيرات المجرم وغوب ودين بقوندا شيرات النايدين ساق الزر شيرات المكرنو وهاجي مدرسة خلا روجا سيسيمها تباخي چکدارن داعش ایریشی کوملگهن باشور چیای شنگاله دکن جمالباتا نایف بتنه یه ناسکری بمالا نایف اسمره 29 کس جوان نابینا شهید و گرتی دست چکدارن داعش دا دکوین و افزاروک بشانسا کی مزن جو کشتن و دیل کرنه رها بویا مديكن هاتن في كماغتن مديون ما همو كشتي شوية زهاتن مدي همو كشتينا مفاقر ومن بطاني دلتنا اشتي لا اشتي من بطاني دلتنا اوین ین مایی جمالبات لدبستانک لزاخو بجهبون لآگاهیان سرگرتیان خود گرن تانو چیک دکوه دستی وان گو کچا وان یا گرتی خو کشتیه د زندان داعشه ده و او کچ جیلانه کاچکاکو هر دو حواله دوی خوش کرد ویبون گو کاری وکرن گو ورن امی ایرو کابنه وی چلو کنشی گو رابو چو اوجی تختور بو ویجی رابو رای دست خو قد کرن و حتی روحیتی بو الحمام دا خو کشت نتنه جیلان لی او شهیدا نویا جبلی شهیدن روژا ایریشن داعش کتبون لی ایشا جیلان هر جدایه دزارو كدوانت كتشك اوجي اجيك اشتعبي وجو زحمتي اوجي مرن برجس اولا بريهاتا كشتن قاسم اولا تالي هاتا كشتن عيدو اول هاتا كشتن جميل هاتا كشتن بركات هاتا كشتن ريزان برزان جيلان حسين بتني مايا ومالاوي تاف ناف قرتي وشهيد كتنا سيدا دلما تنما دبران وان أرضو كشت حاملو وبالا هاتار كشت آمد جيلان ده انجام ايريشن چکدار داعش ده بريندار ببو و دبیجه سه خوشکن جیلان و دایکاوی هید دست داعش دنه جبلی زاروک و جوانین او جی گرتینه جمال باطوان وقي كشتين داعش باطنا بلا بحركن ان مفهوم طلقه قالت برداني وان طلقه بردانه من اسبرين كده اسبرين داو فرعون وجيهان وغاليان هول ودرين خذ المبكى خير او اوان مفقودين مم قاربن جگه حلقه لي بكن كبين باما هيدي اوان بس اموان ببين أميرة دبيجة جيلان سوزا قول سر خدابون هجرتك فين دست دي داعش ده بجهة آنية. بلجرنا صارت طيب المكرة قال أبوه قجار كروجا كأسخد من نبلا كدوان دبوا زخو كوجون بسنا في المظلوم مستان. ولا جيلان كتش كقانج بوس بهيبو يعني صفات قانج شامل بان حامل. زيدا كتش كتيمان بوا قانج بو. ولی اکیل نزانی و خوابیجه. جبر بری هنگ بودم مگه از روزی که خدم نزدیک وانده بازه خوابیجه.
جیلان یەک ji keçên Kurdê êzîdiye goçîroka wê ji hasinên zindanê Daeş riha bûye. Heger bû ev zindan vebûn gelo wê çend cîlanên din hebin. Cîlan dawî li jiyana xwe anî sê xwîşkên wê li gel jimareke mezin ji Kurdên êzîdî niha girtîne li ba çekdarên Daişê û çarenûsa wan nediyar e. Çavê Emîra û Husên nel wê yekê ye got jiyana wan xweş bibe tevlî astengiyên derbederiyê. û çavê wan nel vegera Şingalê ye bi qasî got ew çavlerêne kesên girtî serbest werin berdan çîrokên mîna Cîlan dubare nebin. Pêşewa Behlewî Rûda Zaxo.